I pozdrav svima ljudi, Adrix Gamer ovdje i u ovom klipu ću napravimo Balkan Squad Builder. Da, jedino što bih volio, znači pošto su svi balkanski igrači pa ćemo početi od LM pozicije zbog čega, sad ću da vam pokažem. Na LM poziciji je jedan igrač koji nije balkanski, nego je Ashley Young, zbog čega, sad ću da vam pokažem. Kraj klipa, a u stvari sad ću da vam kažem zbog čega. Tu stoji Nemanja Matić kako bi se slagao s njima, nisam znao koga da stavim pošto je Tadić CIM, a tu imam već nekog drugog igrača. Ovdje na klupi imamo Dariju Srnu, ono tu ne iz Šaksjora, ili kako se već kaže, pa idemo mi sa golmanom. Vjerovatno već svi pretpostavljate ko je to je Asmir Begović koji brani u Stoke City-u. Odličan golman, šta reći njemu, 82 rated karta, evo sad ćete vidite, diving 84, sad ovo ne znam šta je jedan kick, refleks, idemo na LB poziciju, vjerovatno i to pretpostavljate ko je, to je Aleksandar Kolarov, igra u Manchester City, sad čak često vlazi, nema njemu šta se priča, 78 rated karta, pas, mu nije nešto pošto odbrambeni, ali šut mu je solidan 70. Dobro, idemo na right back, to je naravno Branislav Ivanović. On ne znam ja već koliko, jedno 7-8 godina igra u ekipi, to jest sad nešto zapucava, normalno da zapucava. Dobro, onda idemo na LCB ili samo CB kako vi kažete, s ove strane je Neven Subotić, naš igrač Srbin. A s druge strane već vidite ko je, znači to je prvi, to je Nemanja Vidić, samo što prvo tu Subotić, 82 rated, i nema šta se priča, čim igra u Borussiji znači da je isto neki dobar igrač. Vidić još bolje, znači htio sam da kupim informu, ali nisam imao dovoljno coinsa. Inače, ako želite da kupite vi coinse, onda postavite sajt prodaja FIFA Coinsa Balkan. I idemo na CDM Central Defending Midford. Tu je naravno ono što sam već rekao, Nemanja Matić, znači kakav gol je dao protiv Portugala, odličan igrač, njegov moram stavim u skladu. Na RM vjerovatno svi znate Lazar Marković, šta se priča o njemu, igra u Liverpool, solidan igrač, 78 rating, moja karta. I sad ovdje 3 Hrvata ide. Na CM poziciju sigurno isto pretpostaviti to ko je, naravno Ivan Rakitić, igra u Barceloni, šta da pričam njemu kad igra u Barceloni, 83 rated karta. Prvi ST nam je Ivica Olić koji igra u Wolfsburgu za ST. Znači da, a drugi nam je već vidite Mario Mandžukić, pa idemo da stavimo Ulića, 78 rated karta, posle Mario Mandžukić, na drugu ST poziciju, idemo, znači tu na rezervi ništa nisam stavio, kako sam teo stavim da bude, znači samo u substitution šta će mi rezervi ako mi ne trebaju. Držim dosta coinsa, vidite gore tamo imam 2479 coinsa i to je balkanski tim. Trener inače Jose dos Santos Mourinho, trenira Chelsea, samo što on sad tu nema sliku, ali to je taj trener. Onda, evo, 4+82 rating zbog trenera, zbog ekipe i tu na klupi Darija Srna, ništa. To je bilo to do klipa, nadam se da se svidio, ako mi se svidio lajkujte ga, ako vam se nije svidio dislike, neće se ljutiti, ako se niste subovali, subojte se i pozdrav!